Ladies and gentlemen, she's here. This is Linga Tamo'ua, Miss SNS USA Store. Koe ofa fufu. Ko ofa, koe tāpuaki pia o kulahi si onu faa fufu I iloto. E ngahi kau peau I he mo uia e tō tupu. O kulahi e ngahi ofa o kei fufu loto te eki ke hā. Oi, oe naki. Koe hasi o mea ia te aptanga. Ko ang te ware au ia koe. Hey, nake o si cheki ho meili. Weh, I kai, kaksai ha o ke tasio ki ai. Fai mo ke whakatoto o kokoe o ke fie mau ke sio ki ai. O kai ko taua. Wawe he koe vese lau loto. Ko eke ha. Ko foi vese lau loto ke whama opo opo ke tau apitanga. Oh, sai pe ko ta foi vesi, ka fai ki fefa ma opo opo. O kui kai ko ta fo I vesi. Sio ki ai he tokanga mai fa whekau ka taua ke ta ke mea whatongia. Okay, Naki, ka ke toto ha upe. Hello, mele, hawe. Ko taksi tu atena Naki. Kalas koe kai pe ke ulava talang ko mate tokanga ki ai. Pe ko hasa ku mea faina si mau hataha. Iyo, mana kusai ke ulotu ki ai, Kaksai pai. E o tua, honoi kai ea. Hoku loto mo e ne whakaamu. Whai tāpu e kina nge mua Naki. Kene awhioi o kou tokanga nge kia te ia. Te lia nā mau e hataha. Whakawawe e nge mua hataini. Ke mawhiawhia o hange ko e whakaamu. O ku pehe, ai kole, a hoku loto ki o mesi e tamai. Amen. Ne umamata ki hoku o whaanga. Tu whakaunga I e ngou e kakala. Kai hua noa kakala. I lo tonga ni foki, lo tonga hipa ai misiga ku unga mai e mui ai taha koi ku le tokanga ki ai le manako ki ai anaki. Hey, Naki. Ringa, ko hame hoko. Naki, ko auni. Ia mea kau tala atu ka kou mā. Ko hame hoko, tala mai ko hame hoko. Nau lotu peke o tua ka kou tui pe me taru. Kou mate he tokanga ki a te koi. Pea kai ke whai mo ke sina ki le he ko tokanga tupo. O whaloto. Ko e Naki. Ko tūko ni, whakawhoki e whatongia. Ko ia. Koe anga ia e wheinga I whakakaukau mo e loto. Ne ongo koe ofa ne fufu fuoloa. E wei he taimini foki, na wolosi pana hula hula I te I whunga Stacey he taimini. Linga Tamo'ua, Miss SNS USA Store, pia mono o whaanga a Amanaki. Whakahoko e na whakaapa-apa, he taimini ke whakawhalanglangi, e ke kau whamau, pia mo kau mamata. Mari Havelu. Wow, what a great way to end the talent night. That was a performance worth waiting for. For those of you who are watching live stream who don't speak Tongan, that was a romantic comedy on stage that ended in the Beauty and the Beast dip. It was beautiful.
Thank you so much, Linga Tamo'ua, Miss SNS USA Store, for wrapping up our talent contest tonight.